Yes. So, mbahaye pole, mushikame, uru rugamba aha muri namwe mwumva ko muri kuri tere, muri mu gihugu cyanyu cyabahaye ubuhungiro, hari impamvu mwahawe ubuhungiro hano. Ni kubera yuko ibyo abandi bagwanira kuri tere zatumye muza hano. Turashaka yuko abantu b'iwacu baba mu gihugu cyabo bakagira amahoro cyo kimwe n'abandi bakongomani. Tidushaka yuko twese tuba mu gihugu. Hari impamvu twaje ariko twese twaje tutabishaka. Twaje turi impunzi, twaje tudashaka gutakaza igihugu cyacu. Abenshi muri twebwe twari abana, so ntani choice nimwe twigeze duhabwa kugira ngo tuve aho twari dutuye kandi twari tuhakunda. N'impamvu duhaguruka tukahagwanira kandi twaravuye kera dufite opportunity nyinshi hano. Ni ukubera yuko tuhakunda kandi twifuza no kuhagira, twifuza kugira aho siko yego. So ndashaka kugira ngo mbakure yo complex yo kwivugana, yo kuvuga akarengane kacu, yo kuvuga intwari zacu. Mureke mbabwire, Gideon yapfuye ari sanction n'iki gihugu hano. He was under sanction. Yego. Abandi yasigaje bose bari sanction, right?
ko muragenda mwumva amasanction menshi atangwa ku bihugu mwe mukumva yuko bitabareba mukumva rwose ko ni ibihugu barimo barabisanctioninga twebwe ubwacu we were sanctioned before bino bihugu bindi biba sanctioned. Gideon yari sanctioned, Sematama yari sanctioned, bigwaneho yose Abanyamulenge bose bari abamama mubona birirwa barira bababomba mu minembwe bari under sanction kubera ko nibo nibatwigwaneho siko right nukuvuga ngo nawe nimba wiyadantify na twigwaneho you are under sanction muri kino gihugu kandi uri umunyambere utanga tax. So I think we need to be free of fear. We need to be free of fear kuko nyuma ya fear n'urufu kandi urufu ntawuri exempt siko yego. So ndabashimiye rero twaje hano kugira ngo twamagane akarengane dukorerwa nk'Abanyamulenge k'Abatutsi nk'Abahema bikagenda noticed bakavuga ibindi biri hejuru ibintu biri surface ariko abantu banyiri bibazo bakabibagira ahubwo bagira ngo bavuge bagira ngo bigwaneho bakabapanishinga. So ibi bintu rero twese biratureba mumenye ngo if we don't do it nta wundi bavugira n'induzi mu minengo wahageze wahabaye nanjye nari mpari kuri demikari hariya mu minembwe ntabwo bashobora kubona n'izi kamera ngo bakore amamarshe bakoze amamarshe barabica muri Bukari igihe bigeze kwica abagore bagiye kuvuga abagore badafite imbunda muravyibuka muribuka yuko iyo abantu bagiye ku kibuga c'indege barabagomba bakazana amasoko bakagomba ikibuga c'indege. So rero ntago bafite voice bafite ni mwebwe muri hano kugira ngo mubabere voice. So don't be afraid to speak up. Ndashaka kubwira cyane cyane urubyiruko rwitabiriye ndabashimiye jewe nawe encourage mwiha amashigo Go higher in particular bagize accident pole cyane ariko you guys are all safe, right? Ndashaka kubashimira njewe when I was in college I don't know about you since icyo muza mukora muri college you guys should be holding protest kuri college izana right you should be holding conferences kuri college izana about kibazo cy'iwacu hariya niho Stop killing! Stop killing! We need justice! 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 Justice!
Please. Justice! 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 Lazima utajipata kwa kamera wewe. Atubujije ari nkaho tuje kwinjiramo hari Polisi haitakuweza Subscribe to Papa Legend TV.